Turaramukije neza cyane bakunzi badusaba muri Eric Official. Kuri uwo njye na mugenzi wanjye tugiye kuganira dusesengura ku ntambara iguza igihugu cya Iran na Amerika ndetse turebe naho bigeze kuri uyu munsi. Ikaze Hussein. Mwaramutse Eric. Mwaramutse neza. Yeah. Kuri ubu rero tugiye gusesengurira hamwe ingingo ku yindi ntambara y'igihugu cya Iran n'igihugu cya Amerika ndetse na Israel mu rugamba bari kurwanamo bihagaze bite, bwakeye bute, byifashe bite, amakuru agezweho n'aya. Ejo uko byabashije kuba byagenda ingabo za Amerika zongeye zigaba ibitero muri ijoro muri Iran ku ijoro rya 13 aho zabashije kuba zarasa mu mijyi igiye itandukanye harimo umujyi wa Bandar Abbas, akazamo n'umujyi wa Ahvaz. Bandar Abbas na Ahvaz. Yes. Ni ibitero by'amamisire bakoresheje indege. Indege ziba zinje mu gihugu. Zinjiye mu gihugu. Iran bayiciye muri gihugu. Cyane rwose. Ntabwo byoroshye. Yego na bintu byinoze yatuje muri bintu bya air defense system. Ubwirinzi bw'ikirere. Kuko Iran itagira air defense system. Irazijya ariko zirabora ntabwo wazizera 100%. Wa n'Uburusiya burazifite kandi nabo bajya bugabaho ibitero. Cyane rwose. Air defense hari igihe umuntu akwiba umugono. None se ubu intambara yifashe ite, biteye bite buri kimwe cyose? Ubu intambara irakomeje nk'ibisanzwe. Nubwo Amerika yabashije kuba yagaba ibitero mu ntuze muri Iran. Ibitero Amerika yabashije kuba igaba ku biraro, ku bigo bya gisirikare bya Iran biri hafi y'umujyi yuriya muzi yaramuhora Hormuz. N'ibindi bigo bigiye biri mu ntara zigiye zitandukanye izi ngizo tumaze kuvuga hejuru za Bandar Abbas. Ubwo ibi ngibi byo ntibyarangiriye aho Iran nayo ntiyatuje. Iran nayo yahise isubiza yarashe. Iran nayo yahise isubiza aho yarashe muri Qatar, yarasa muri Bahrain, yarasa muri Jordan no muri Kuwait no muri Leta Zunze z'Abarabu. Hose yahise yarasira rimwe. No muri Syria yabashije kuba yarasa aho bita Haifa. Haifa ndahabona. Inyuma ya Maccabi Tel Aviv. Ndumva rero umujyi wa kabiri ukomeye muri Israel. Yes. Iran nayo urumva ko ikomeye cyane iri gusubiriza icyarimwe. Abanyirani no ntambara nabo basa nkaho biteguye nta kuva ku izina. Iyi ntambara niyo bano basirikare ba Iran bashinzwe kurinda impinduramatwara za Kisilamu yo akenshi bakunda kugirana ibitanga harya ni Quds. RGC Quds Force. Bakunze kugirana ibiganiro n'ibinyamakuru harimo Press TV, ari Arabia, ibinyamakuru byandikirwa muri igihugu cyabo, harimo na RT yandikirwa mu ntuze mu Burusiya. Akenshi mumva bavuga yuko intambara ngo bayiteguye igihe kirekire. Bivuze ngo Amerika yacanye umuriro n'ubundi isanga bari bayitegereje cyane. Bari iyi ntambara ntabwo Iran bayitunguye. Intambara ntiyayitunguye. Ni ibintu Iran yaryaga izi yuko byanga byakunda bagomba kuzarwana na Amerika. Iran yiteguye kera. Ukuvuga ngo ni urugamba bari bazi ko rugomba umunsi umwe bazarwana cyane. Nubwo tuba twumva ngo Amerika yabashije kuba yarasa ku biraro, ku bigo bya gisirikare, akenshi igihe usanga banarasha ahantu hari imisozi bava ngo ni ikigo cya gisirikare, ariko ugasanga babashije kuba barasa nko kuri portail cyangwa se ku marembo y'iyo base y'ikigo cyaho abitse izo ntwaro, ugasanga n'ubundi imbere ntabwo byabashije kuba byahagera, ariko bakabikabiriza ko baje kwasenya biteye ubwoba. Abanyamerika niko bakora. Cyangwa urabyibuka kigiye gihe barasa ko ziriya nganda za nuclear za Iran, za Fordo, za Natanz na za Isfahan. Ariko Amerika yatangaje ko ngo yasenye inganda za Iran za nuclear zose. Uvuga yuko ngo n'inuze ngo na nuclear arimo ngo bayangije. Ubwo abasesenguzi mu bintu bijyanye na za shimi batari bati murabeshye. Ntabwo bishoboka. By'abanyayirani nabo bose batanga bati murabeshye ntabwo mugizemo musenya ibigo byacu 100%. Kuko uramutse usenye urasha ahantu haturika bidasanzwe. haturika kandi bikagiraho n'ingaruka
abantu baturiye muri kariya gace. icyo cyo kirumvikana. Za Saudiya na za Iraq na za Kuwait na za Qatar bose bahura n'izo ngaruka, nta n'umwe zitageraho cyane rwose. niyo mpamvu abantu benshi babishingiraho bavuga ko Amerika ibyo ivuga biba ari ukwikina. Nk'igihe Amerika yatangiye ivuga ngo yasenye igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi, yasenye Iran igisirikare kirwanira mu kirere, yasenye Iran igisirikare kirwanira ku butaka. Iran nta bushobozi na buke gifite bwo kuba yagaba ibitero. Ese twahita twibaza, iyi Amerika ikomeye bingana bityo, ifite ibikoresho, ifite abasirikare bafite imyitozo nk'uko bahora babivuga ko ari igisirikare cya mbere, niba atari icya kabiri nyuma y'Uburusiya, ni gute umugani kibasha kuba cyahatana iminsi ingana gutya n'igihugu bavuga ko basenye kidafite igisirikare, kidafite intwaro? Ubundi iyo tugiye kwitegereza Amerika ureba intambara zabo ziba ziri mu itangazamakuru. Bo bivuga ibigwi bakoze ariko batabikoze. Ukurikije ibintu Abanyamerika bavuga, tudakurikirana amakuru, wakumva ko aribo bantu ba mbere bakomeye ku isi, tutanasesengura ngo dushyire mu nyurabwenge, twahita twumva yuko Iran bayirangije burundu, barangije ku isi. Ugahita wibaza nimba bavuga ngo Iran barayirangije, bararwana nani? Kuki aka kanya muri Hormuz bavuga ngo Abanyamerika ngo barayikotorora? Kuki amato agiye gucamo aca ku ruhande rwa Iran akajya kubanza kwiyandikisha ko agiye kuhaca? Ni ikibazo tugomba kwibaza. Niko Abanyamerika bari kutubeshya? Abanyamerika bo ni abantu beza mu itangazamakuru cyane, haba za Vietnam, haba za na nta hantu hamwe bararwana urugamba ngo barutsinde mu mateka yabo cyane rwose. Iki kintu cyo kigaragara nka kimwe mu bintu bikomeye cyane byerekana uburyo propaganda zabo mu bitangazamakuru ni bamwe mu bantu bazi kubibyaza umusaruro no kwerekana uko batari. Ubwo tukivuga ku bijyanye n'ibitero Iran yabashije kuba yagaba muri Jordania, yabashije kuba yarasa kuri radari z'Abanyamerika zitwa THAAD, zishinzwe kurinda, zikorana na systeme za Patriot zishinzwe kurinda inuzi ikirere cya Jordan. Iyo radari bayishenye kabisa. Ubwo barongera barasa muri Kuwait bavuga yuko barashe no kuri systeme za radari, barasa naho babika ziriya ndege za MQ-9, drone kabisa zihenze cyane kandi ziri ku rwego rwo hejuru z'intambara. Urumva nimba barashe ahantu habikwa drone, zabigendeyemo nyinshi cyane, bane nyinshi, ariko nk'ibi ngibi by'Abanyamerika ntabwo wabitubwira. Babivuze byabyereka ko bari gutsindwa ku rugamba cyane rwose. Ubwo no muzi no muri Qatar babashije kuba barasa ku kigo kuri base y'Abanyamerika bita Al Obeid Air Base. Naho bakaba barashemo ibikoresho bya gisirikare by'Abanyamerika biri barasa no kuri radari zaho. Urumva ko Iran ahubwo ihagaze neza mu rugamba. Iran retaliation iri gukora kabisa, nako iba ari ibintu rwose ahubwo ikintu kiri gutangaza abantu, uburyo Iran misile yohereje iragenda ku ntego kandi nibashe kuba yahusha. Bari kurasa mu cyico aho iyo bayiteganyije cyane. Ari nacyo kintu kiri kuyoberwa Abanyamerika, bari kuvuza indi bavuga ngo Iran ishobora kuba guhabwa ubufasha n'Abashinwa n'abanuzi n'Abarusiya, kubera uburyo Iran misile zayo ziri kugenda zikaba ku ntego. Bari kwiyumvisha yuko Abanya-Iran batifitemo ubwo bushobozi, bafite ababarusha ubushobozi bari kubafasha muri wa rugamba. None se ubundi bwo kuba bafashwa n'Abarusiya cyangwa se bagafashwa n'Abashinwa, ubundi bwo byica iki niba babana muri BRICS cyangwa se ari ibihugu bifitanye umubano, mu gihe cy'uko Abongereza bo nabo babasha guhaguruka bagafasha Amerika muri ya ntambara? Bumva ko Iran ikwiye kurwana yonyine? Ubundi icyo nabonye Abanyamerika cyangwa se aba Western bose aho bava bakagera barikunda. Iyo niyo kapitalisme yabo rero. Bumva bakwica
wowe ntubica ariko butabica. Uzasengurira nko mu bintu byabaye muri Palestine. Abanyapalestine 1000 barapfaga. Na UN nigire kivuga. N'ibyo bihugu bikomoka bigire icyo bivuga. Ariko hapfa umunya-Israel umwe. Bakavangira nk'inuze ngo Palestine ngo iri kwica abantu z'abanya-Israel. Babona kuvuza induru. Ni abantu bibona wagira ngo bose bava amaraso nk'abandi. Bumva ko batandukanye n'abandi ntibakwiye gupfa cyane. Twitega iki se kuri intambara uburyo ubona bimezemo muri ino minsi? Intambara ikigaragara intambara iracyakomeje kuko Amerika iri gusa nkaho iri yakanga mirongo ngo bafate iminsi ngo ejo bundi yarasabye Iran ko babahanga iminsi ngo bafatanga iminsi 10 y'agahenge Iran yarabyanze. Ariko se iriya minsi y'agahenge bavuga ko nabonye hari n'igihe Trump na Amerika bayisaba n'ubundi bakarenga bakarasa kuri Iran. Nabone nicyo kintu ubundi abanya-Iran bamaze kubona kuko Amerika irashuka Iran bakajya mu ntuze mu minsi y'agahenge. Mana bajya muri iyo minsi y'agahenge za batiri za birabwirinzi bwabo bugiye buri muri bihugu bakabonye uburyo kuba bazana izindi bahita bakoresha. Ubwo muri iyo minsi wari umunsi yo kubateka imitwe bagahindura systeme z'uburyo bagiye kubagabaho ibitero. Yes. Ubwo bigatuma noneho intambara isa nkaho ititangirira bushyashya. Yes. Rero Iran noneho muri iyi minsi iri kwanga yuko bajya mu minsi y'agahenge. Ikigaragara intambara na uramigisha kuba yarangiye ariko byanga byakunda igomba kurangira. Dusoza ku ngingo ya nyuma y'intambara aho iri kuba ni imwe mu ntambara ikurikiranwe n'isi yose ndetse ibintu bigomba kwiberamo cyangwa se kuba nta mahoro hari no kumvikana bihangayikishije isi bigendeye biciye muri intambara kuko urumuzi ni kimwe mu kintu cy'agaciro bari kurwanira kandi gifitiye agaciro isi n'umugabane wacu n'abantu bose. Twitega iki kugeza aka kanya mu gihe cy'uko ibiganiro n'amahoro byakanga urumuzi ubuzima bw'abantu byagenda bite mu buryo buri ekonomike cyangwa mu buryo bw'ubukungu ku isi ingaruka twahura nazo nizi? Ikintu dukomeza kwitega nuko ibicuruzwa ku isoko bikomeza bikazamuka nkuko byagenze ku intambara yatangira. Kuko ngira ngo murabizi bakimara gufungura Hormuz mwabona ko ibiciro hari aho byabashije kuba bisa nkaho bitangira gusa nkaho bigabanuka. None Hormuz barongeye barayifunga. Kigaragara yo twatuntu twagabanutseho tushobora kuba twakongera tukiyongera cyangwa tukaba twanikubishura ebyiri. Birumvikana. Ntabwo byoroshye turagushimiye. Nakushimiye nawe Eric.